kono deh ho. Handbrake Longnit itu. La pandemia mati bakir kejot akulat Longnit atau wara alai nasa miti pono putot pokhala gambura rensin sina jamaro sardali daftar ini pono pokhala mohan singh ke ramak exidi ramsing ke ramaro ramsapahal pokhala teleng terong gambura angbong terong arok lambarpan Agricultural Department, Longnit Servicing Center, Meat Selling Booth at Veterinary Department, KSC Office Building, Improvement Road from NH36 Accountant Office to Bokot Tompi via Sultanhat under SOPD for the year 2022-23, Hongharla, Penteron, GB, Longniteron, around Longnit, Labanso, Apino Dante, Lama Incorpor. Kada bisinang, YouTube Kachinghon Boarding, Chirtumdo, YouTube Kachinghon, Karbi Anglong Autonomous Council, Honorable CEM, Dr. Tulira Hangon, Wangit Bongo, Mado Gavita Trumpet, Ben Asik, Ben Richai, Honorable CEM of Karbi Anglong Autonomous Council, Ake Hai, Dr. Tulira Hangon. Alangli itum kachikhanai man penkedo, the most dynamic leader of our land, Honorable CEM. Alangli kechari ke mesena chok puthot piningkan sitame ilitum Karbi Anglong de mate district along arni ilitum talon ponlong lo. Alangli kachipedum piga jok alangli lapusi pamuhet malitum aphana kethana sampot piningkan pen ilitum Karbi Anglong ilitum pinpur danglote kecheng si ilitum district along our nipen. Alam dito mabuha, sing ije pansi, nilsuning rin